30th of September. Kuble yefi boro tengin phai biang sa gospel kat ko Matthews ka Bible study jungi kan mau menta ipoi ka lenong ka basau kade ka jing panshoy yo Jisu kan mau ha kapor jung ka baptisma jung Jisu ngila banong ngila sedang ka inauguration jong ka public ministry jong Jisu mana badan hang tai nong pop sudah iba yang lain Jisu yang lang hapden jungki Yohanes nong pen baptis but ublay pa baru ublay kun Jisu baru mansim bokut ke Trinity bokut dega jing stang jong ka jing tre pait ba ka jingela pait ba jong Jisu but tang shidep kane sangam o gospel kala nang ba sound khot baning kong nang ta o mansim ula yalam yaw Jisu shari kinja ba an panshoy da uksut te phimde ban kuslai ne sngu ayure ayun amar kumna umansim ula ban yalam yaw Jisu ban panshoy no problem manta kan mau Jisu na do katoga jo wa Jordan ulami ulalesha ri siap syari kenja Jisu long Israel thumai Moses ulayalam yiki saupo sinem manta pinsa yi saupo singi u Jisu unsa shajingit ha ri kenja saupo singi satai saupo sinem hangne saupo singi nangta manta kine ki paid Israel kila shapan shoy saupo sinem but kila hab barbar haga jempan shoy manta pinsa yi Israel thumai belong Jisu unsa job yaki jimpan shoy te manta pet jimpan shoy baning kong u suit ulawan shaw Jisu barong lada melong kun jong blay to hukum yakine ki mau ban kan kala ukpu pet ka rukom pan shoy jong namar hakapor baptisma kila yok sngo ka surna beneng bawang ne long kun bayire jonga manta upandan kam kito ki ktien jong upa beneng ban panshoyo ha per eden uksur pandan kam yak tin jong ubleru ban panshoy yaga im hangne ro ka ju te manta sngam Jisu u wangum no upandan kam yaga ktien jong blay ban job yaga jim panshoy pet ka rukom jong uksuit wang lada melong kun jong blay pani yanga Jisu paduang kumno ngawan hakane ka perthem de ban pani yepi ban pani au ble upa kane ka de ka rukom na banda jingiru ban job ya ki jimpan shoy ban piyi lightly ki jimpan shoy ula yalam yo Jisu sha ka temple ula yalam yo Jisu sha lomba jirong na lungo borbol kumno Jisu shu bot be deu namar kane ka long ka best of 3 lightly ki jimpan shoy but baro lai u Jisu la job rep kan mau jimpan shoy ba khaddu kiju ki kentien upandan kam ha lom kalveri mde uksur uklam don tangba upandan kam kito ki ba ya sharum seneng uwe ba pet chau wong lada melong khun jong ble here last jimpan shoy last ru u Jisu la job te ko himen ko para ba fide ban pule kine baro laitili ki jimpan shoy but hangne hapoga jutam bathumai jongi hi kila ai ka reference ki jutam barim deban pule ganero ban yarab yengi ban suntu bale Jisu la chapan shoy bale namar ban ai ngiru ke nuksa kumno ngin job ye ke jimpan shoy dagba kan mo ya ka tenjung ble dagba pandan kam ya tenjung ble te ko himen ko para bayet ka lockdown jengi manta sin last day la sha kin play game ne but nga ko banong ye fi baro shikata gine gisingi ngila stang parsyang ban pule ban puson ya ka tenjung ble suba batang biang ka ne finsa job lot baro ka jimpan shoy ke bona ka jing jum fi ha ka yin ke sen jum firu baru ble badan bor baro pa baru kun baru man sim ba ko ran ko